Iwe ikunlung kintay badang syukha, ilasya no hagikmi pa hakatan pter umpleng East Jaintia Hills District. Ha ukurwa balapa da Superintendent of Police ke East Jaintia Hills, ula pentip ba ya ini kunlung, lalap da kaway kalong kami nakasnong kaidong East Jaintia Hills District, ha ka arp kundaytrik yayong, balara siya sutnga CHC, banyo yakading sumar. Halor kani ula pentip bala ujor dak ejahar haklirit women PS arpulai saw arjapsan, hapoh ke kindon kendai pulai BNS. Na kadyang ka Child Welfare Committee CWC East Jaintia Hills District Klirian, kalapentip ba ini kunlung ibalalam hak arp kendai trik yayong, hakapor kendai sting menmien, menta idan hapoh kajing sumar, ba jingada jong ka Child Welfare Committee CWC East Jaintia Hills District Klirian. Halor kani kala kerpat ya kinu gibriu lani ki bahayeng hasam ki badan jingtip ya ini kunlung, bakin wan syakman pat pentip syaka office jong ka District Child Protection Unit DCPU East Jaintia Hills District Klirian, lani syaka office jong ka Child Welfare Committee East Jaintia Hills District Klirian. La ruban pun ha uni number not line real san ar kendai san not iwe sound hapoh Henry post ngi ladu kas ngi balapen mi ya kan jing pen bana balada omdan bawan kam on island ikiwe ban ting khun ni adopt da ka babut ikindon an